Ngakene khona la izona amaqadi igama lami uMadoda Manazaretha ngikhuluma indaba yalomuzi teka ngehlela onyaka uphelile ngangile eMpumalanga province isikhathi esiningi ngihambe nonkosi ngilandele lo baba uhlekisa kancane iphilise la esontweni bengilele lapha umhlangano usekwandeni kwaManazaretha lapha eEmelo uNkulunkulu esimkhonzayo sethatha umphefumulo wami ngikhona emzini wakhe lapha ekwandeni kwaManazaretha ngibona ngizala ekhala emphefumulo uma ngizala ekhala emphefumulo ngibona amakhekhe inqwaba lapha esangweni amile avele ngekhala isaka ngivuleli imoto injengalapha ngesasigcoba vele wonke akhulume kanye athi kimi usiphethe isimayo ngithi mina angisiphethe athi awungangena la isimayo ungasiphethe la imoto ngihamba lezalwazi inqwaba la emotweni ngapha phama ngifaka idiyeni emumva lapho esigotsheni ngivilo ngesagqoko sakhe sinase silapha ngasengadini olela ngapha phama ngifaka idiyeni emumva uma sengiphaphama engiphathe kabuhlungu lento ngisemzini kaNkulunkulu njalo ekwandeni kwaManazaretha nina nje ngicela lo muzi ngoba ngiyawubheka lo muzi akufundi kodwa ushelo oqaba wathi la isekhaya emphefumulweni kaba lapha silapha kuyantu yani kodwa nina ufundi nithi igama lamajiya ukuthi sekhaya emphefumulweni ikhala imphefumulo lamajiya lisho njalo ushaya uyazezulu laqaba lapha silapha lathi la isekhaya emphefumulo la yabo mina ngajabula kakhulu ngakhuza igcwele enkulu kakhulu Manazaretha wabe eshuda ethi kola ngiphefumula abantu mina ukhulu wami ozaluma wami angimazi noma futhi uma wakhe akamazi akalazi ithuna lakhe akekho ngiwazi ngajabula kakhulu ngathi ugogo wami sengiyazi uthula amen ngakusasa ngaze ngaqoqela umnyaka eyomadoda ngeqala ngene ngiphume into eyodwa uyilandelana nje ngakusasa ngibona ngilapha ngasetendeni ngikona la ekwandeni kwaManazaretha sengibona la itendeni imhlophe leli lapha ngiyasebenza ngiphethe ama-blocks ngiyakula baseqhamuka indoda ithizwe ende ifaka uMnazaretha omude ngalendlela esimanga inyawo engabonakali isithi kumina uyarobha musukurobha wena musukurobha ibisithi setshenzwa kanje sisebenze nalomuntu losiqula ama-blocks naye ngaphaphama phela ngayixoxela ngayo madoda ngeke ngisenzeni kaNkulunkulu wena basuhamba ukhuluma nabo uTikTok uthi bakusebuhleni kodwa abantu bagcwala ekhala emphefumulo ngoba uphethwe idimoni lekuba isilima Manazaretha lekuyakushiya uyigqokile kanti ahamba kuwena sekwasala igobongo awukwazi ukubheka into kaNkulunkulu mina ngikhona ebuhleni ngoDisemba 30 ubaba ekukhuluma igama edlule ngapha uthi Manazaretha asiphelezeleni uyayisikhumbuzo likaMasha wathi phelezeleni Manazaretha selapha ifini phathi imvunulo igama khona elikhulu igama amagama bafuna i-DVD yomhla 30 December 2017 uyithola uthi sizolaphana esikhumbuzweni sifika isikhathi umfundisi uqhiliza nomfundisi uthini senabo ekhanana amen wena uzophikisa lento iphikiswa abantu abagcotshiwe ibuhlungu lento Manazaretha ibuhlungu ngiyethule ngiphathe kabuhlungu ngimbuka umuntu eyicela ithishela abantu njalo umuntu njalo ufika thusha bithi inhlobo uthi nyama uphikise lo muzi lona uzwe nabashumayeli bakhona wahako yazi bafethu ucela Manazaretha ngithola ngeqiniso la ekhaya lithandaza abashumayeli bala ekhaya ngithandazele nomuzi ukuthi uNkulunkulu uphumelele ngoba abantu manje abamfuni kakhulu nje ngapha abantu bemthoba yini ngoba uNkulunkulu uyamsebenzisa uthi uqiniza ngingeni ilanga basekhona omdleko uDuling Master sasiyapha yangekhaya noNgoma silapha eShegaladi uyaqhamuka emthini bahamba nomfundisi uTile uthi hawu bafana nyapha ngithi naye sayekhale ngaloNgoma usethi hayi kanti sawukhuleka ezulwini susuma
majiya lapana emva kwethu lapha emva kwethu ngomhlala lapha emva kwethu silalela ngoba lo mfana uhlale kakhulu ingqondo yakhe washona uzogqoza ukusebenzela uNkulunkulu kanti wamfana ukuthela bazamfundisa uciliza nawe umdlelo ukhona ulapho usolezo waseshowe uthi ukuthela kakhulu manje uzogqoza ukuthela bese kumkhulekela ukuthi abe umshumayela ukuze ingqondo yakhe esebenzele uNkulunkulu wena umuntu osebenzela uNkulunkulu ufuna asebenzele wena uthi sesihambe samkhozela uNkulunkulu yanjalo bengila ekhaya emphefumulweni cabanga ukuqiniza ukumajiya ngoabashumayela bala ekhaya uSimamane ufike ukusize cabanga umathi umfundisi uqiniza bengibuka into ezikala kithi ezimathu uqiniza shebuza umkhumbule la ikhona kodwa ngejabula ngoba ngelinye ilanga ngangambone ejabule sisekhelana wabade phethikozo ngambone ejabule ehlabelela usethi ngawufele uyaphila kodwa mfana ngakujabulela lokho nje ngihamba ngisho kwafika hayi ngiyaxolisa ukudonsa uNkulunkulu abusisizo sanza ngayona ngona ngithetheleza maningi baba uzibusisi